Mwekiki na kiama kia maendeleo ya wanawake kaunti ya Meru Jennifer Kadhure na menerete bunene utongere wa gavana Kawira Mwangaza nikiria kuga ni gavana uju kwagira giti atongere bangi na kariba rutererwa Nyambene kumania na miari yawe kagita kandi unge Rais Ruto no gitaka gwatanira naye kurubangi ba maendeleo ya wanawake kuregana na utongere buburu. Nicholas Chabari na ripoti hii. Woni demwe koro kandi betu marero nonto woni nteteketi tini beteketi mbome sana na ntubeto bembebo Ojune Mwegiki na agwa gikundi kia maendeleo ya wanawake kaunti ya Meru Jennifer Kadhure akiuga abura bageretie gutethia utongoria abo gavana Kawira Mwangaza abari ekuru no ende iburemete nontuba kwithirwa twikite mutongoria ataguteya atongeria abara bangi na bote ekuru batietegeria kuthingatana na muntu otaoju. Sisi tulisema kama mama tukae nyuma ya mama, tukajaribu kumfunika mzuri sana, tukafunika, tukifunika mbele nyuma imefunguliwa, tukifunika nyuma mbele imefunguliwa. Sasa hii tumechoka na hiyo story, na tumesema kama mtoto wetu mwenyewe tumezaa mwana wetu tusieleno rorobo mwinge niboba kuangamizwa ndio tunaangamisha roho kwa kando siasi ya kuambele kurumanga na wako mtakasia wamba na tutasiona tule tubembe batu tule ekuru na tuibeto tule atongoria pio nde mutongoria Meru County na tika nilebe la Meru County note wombo ncho achokia oina ntenti na ntebuai na ngakinyira barabara atatu mwekuru mwe riraita ako watoroi awatoro ya rurasia na kambere na nde mwekuru yure posio kana ine aroreri ora ina na MCA ba kuona oteko kaya moto iko aroreri akoro iwake Ogwende aliuga gwena rikitie na kujietia na kuga akathingatiria ekuru bonthe ba kaunti ya Meru na kubaira atiri batibatiri kwithirwa bagikaranira na muntu atauteja antu arume ikimenyekana muntu murume no ekiongo okia amoji na nabatiri kwithirwa kiegwa gitiyo ontuba kwithirwa kinyantu gochiarua gavana Kawira Mwangaza na gwikite akionaniria takata uteja kinyantu oba ntere cha Nyambene buru. My chair you are in bati uchuto korumwa aya ndera Kadhure niko mpia kanine ndamwela ntao pia onda atenga wera nawe maendeleo tuendeleze tukiwa pamoja kama uko na yeye nimekuacha na yeye mimi na wamama wa Igembe na wamama wa Meru County I'm going to talk to them nitasunguka Meru mzima nitasaidiwa na mama Makena tutasunguka na yeye wamama wa maendeleo tutawatoa kwa visa ile visa tuliingizwa tukapimiwa nguo hiyo nguo iko na urogi na sijaiva mimi ni mkubwa sijaiva wale walivaa tutatoa yote basi tuurumi tukarumwa na mituto siara anto no koruma na imo siara ni na tatu onye monora siere atiba tia basi we are ready to fight with that now we are ready as women of Meru County we are ready to ask God why he is abusing men basi tuenda kwa theater tutongore tena kanda tutongore tekenjori na basi yako na Meru tu antingwa tekenja amotoe na ora mokoro ara tuera tutenda madara Kuma Gebe North Betan Class Chabari.